Osuanye Gucci Black ebusu di nkomo. Na obeje di say eye Calvin Fosu aye ni yaye pass ya man ndi eye ne papa de. Na ye de Ebenezer ana bebedi ni papa de. Na obusuanya obeka ya e announce say Ebenezer ana bebedi ni papa de. Denise tiem ka say how ebusuanya na nkomodidi bi abeta obontene say eye Calvin Fosu na nya de a ensem a omne ne kan say twi na kasonte ni ye nti nkomo omne ni di na no enya sa ne call nti no you very disappointed. Ebusia enye izin koma akoso we ye kola bi ana be chechense we mu kamo ne nkwaji nse no nkyere mu embla we a share ma foforo enso enye bi abusu yotu for TV plus yanko ne nkwaji nse we mu nkyere mu kuduro ani abotoyam se odin japade bi show sase ke resoma no ke papa na ojiudi yes of course of our seba of course preocupe me se ke asem kakra ya wakan se na befuo ko na na ehweso no Papa Gucci I can't say baby. I don't want a big analysis. You know, be today. I said today. Make a match out. Sir, as some way so. Ya the bay analysis that. Okay. So when the mama kasa catch and say, abaya na one ne kasa video call. Abra call me him a year no. Me na make a say. Wow. Ni name. Catch and say me dono. Me tanechi. To Kaish. Yen shema aware ni mungu ase da. Debida. That's right. Yen betna broche mbre. But your mamu fa cry mudi. Wo de ke jina so ntu de men kakase. Ke nyame nhra. Ka cha mama se. Ye chia no. Na onyame hwe mu nyina mo so. That's right. Kwakuwo, Calvin, Charlene, Ciara, Mama. Yes. Ebusuan kaye nyina. Mama Brimpoma obi biara onyame mbo obi ahomba Papa Gucci yes edumre yebeshia bye bye nyamisha yanko kwandu ko de so ye te my mpacho yemfa obi okay say ya drop it yanko yiso ansa na akokwandu so adepa pacho mame yanko quick one afi kwandu na yemfansi nana ya yentimi fo bia bia for ye kwaku ni nya no nko na ye ntwa ye de so misrewa. Oh, ayi mami Grace ajina so ache. Pato yanko adepa. Gucci mboni adwuma pa o ye. Ye da munyina mo asesem akoso asoso ye mami mo abisi sabre. Oh. Na ye nyina ya kan bom ne ye pese common goal aye fight for no. Ye nsa eka. Yes. Kweku na bibia aboko. Nami adum. Ye ri amefro why? Ye kasa ya che. Okay, Iba. Iba bi re pe mefro, ja mi nua be ma ba ko pe. Mefro ne yakasa. Okay. Yeah, na kweku so me de meka ne say nyame nhira wo. Nyame nhira wo odo a we ya kire wo maame. Wa kire me ene na me ne oh rade. Ene na me ne madam Fubi kasa na me ka kire ne say. Me pa mo cho obi nkasa wa me ba back say obi nkasa. Okay. Kwadu so eba ya wanya call we de enye obi meeting akasa. Aha, kwadu ka we de fa kon papa pato quick mama we na. Ai ka adia ye ka utimi ba. Enti fa wo ka ma kwaku na ye me fa mente homra. Me chiachia obi a. Ye be me na kwaku. Na me hia wate. Me te ne nka. Me pato na muslim fa na me hu. Pick don. Don be. Am se da be don akosi asewa. Yet you or the don akosi asewa so ho nkwan dia. Ibra kweku mechiawo. I hope so ho ye. You say ma me so ne ye. Le bia e bom pa ye ma ye ma. And request my. You see audio no from Enrabis in the meeting where my search me phone so we will have my boy tea. And Fred remember be booty answer and make join life. Na me tie them ma wonu mu asem. E kire see the man stay wo fire. Mama nyansa ne nyamesuro no de wura wo mu. E kire ba bia wo firi. E wiase wo hu waro kasa. E kire ba bia wo firi. E kire say mama titi wo yie. Inshiranka ye fune wo why. Ye fune do ba wiase de inshiranka no. Inshiran kana man nkwatenten mama say wa ye draw bebre ka kire mama say ye de ye nyini mma o se obi ase won no kra ye de ye be do no ye beta na chi akosi be akosi de nkwa na yakopɔ de be ma no na wo benyini a mo no kra pe yakopɔ wa say rade e manyina bre amen wate ka kire mama say ye do no ye beta na chi
baby biada yakopon yes e meta na chi na won so waya ade wonu nuanom se mode okopa ene odopa etaye gwa mechi wate nyame hyaw na omkoso ma wadwe mu ndo mo nkwa ho ban maye wai yakopon mo ne obusua ne ma ho ban mayen ka che mama se ye drone bebre na yakopon won hye ne den pa na enche na tamfo nsa beti akoko bini tamfo nsa akoko beti akoko wan tu ba akokra mfemu a kwadu ye da se nipa ne doso ne don mu nyina pese omoba me ba so enti kwadu mami si na me mfa foforo ene obia Eva mpacho mami si na me mfa foforo ai na nipa ne bi wa akire nyame cha mama late yenko Rose, but what Binka? Rose, ma'am. Which my full grace why so now. Me but mama leti yankwa. Muti mi yan intent ma, met me up asre kwaku kakra na ya stretch the time no na. Mami drop what? Don't request. Na onko so ama wunyansa ni nimde abotre na fa so ye mami mu ma yen kakra. Na wunianom nyina no nsusu Kevin titiri we ne nkasa yie pa minim sam na makoye no mami eti ya ne Kevin kasa pa maye watu kwa aha minim say wone ne kasa de but sane ne nkasa bi pa maye na ma so ka che ne say ma o mapwe ha ne da ebra yen ye ta na chi da bi e wama oni problem kura ye drono ankasa etino ade nyina mu won kana koma nto ne yem na emre pamu no nyame obekasa so de wono awoka na asem no emre pamu no nyame o ma nanim nwu aseda me deda bia de me ka ne se mami akosi ase wanya nkopon no ye last minute god me si ebeka da koro obekasa ma no enu ntino se de tie bia obefa nkunu bia botire no abo etikwaku nyame hira wate o ma me da wasi bebre nyame ka wo enti so de be a me try stretch am no be at me aka some quick ba ko mate me da say Koku yachama why don ye yachama pa send me case to mommy me prefer US yachano pa me share no New York with me back it wa okay just no ni me ba ne ho agro why just me ba ne chia no why bye thank you God bless you but we any say be content them come yenko inyama abusia for asundien kamu nyina mate se mo ne obi a oben mama kusua ekasa debio ma kusua PCA nti enye se ben crack yes ana meka se iti awa and me kwaku me abe mo sebenpa kache ma kusua wa so ne nsase se wodru fie na wo so ne nsase ya wo se o se akafo bi fro platform o se kache se nyame osufre no no onai na wo bra wo ye na de nti nyame be hye na nimonyam amen nti onya koma so de wafana nyamishira amen mami nyamishira eda mwase nyamishira me bajo agonta ha se no e bani tewtew dia metima stretch kwaku kakra bi na we receive messages am person odima momi nyina e di amamo agonta bajo usu boni tewma ya ne yenko bajo ye ni se dia ye betimi aye ne tewtew na obi atimi asend ni message agonta oteminka nka mbacho aye tunka etunka nyame nshira ne eduma pa oye dunia kwaku so ono so nyame nshira no kwaku nyame nshira no ye bibia emfemfiri o ma me ho ye hwe emfemfiri don no ha sometimes yenko sometimes but ade a ye hia ne encourage even say wo be kasa ye keke kura no hu moral na aba that's right that's right yeah no thank you ye nyina yen support o maame na enkurudie emra nti se ukasa na even yen kasa brabe kontokwa be di atem be ye bia ba sade wo be kasa ye kura o hye o maame nkura se wo mu ana se o hye o maame nkura sa kura no a yen na ye de ye ho asi wo se ye support o maame no eboa yen ema yen su yenya ahoden e de ye ibati na yen temu nka no na akoye se o nkolai kura asa omu empe omu maame asem anase asem ka na make kan sa na obi bedwen but
right now in our kasa no ahye yenkura Lord fee who dey not do ayenye wo ma wo maame no mo nso mo wo sa odo no eboro so e de ma no na embom no na enoma bi eye back door na moye mo no manti de be kan se koso a na yesa wo maame se watete wa program po na wo maame eye ba ko pe ye wo unya bi ewo ba bi abiom de waye no ye kan se nyankopon onhyiraw na onka wo na ye wo ye bia enye that's agunta nyamisha pa pato uye wie penalty masiu na ya fa for quick na ya ko receive akunta ya say you ai yanko pato nana Don me pato am send a request Don nana mensa am send a request Don so Android na where you so na me Don why e bia enu nti na yesa yanko yes open yemu bi ya na ye tase ho sa ti unyansa the way our still program na enedie meti kwakupon ben brother and I'm saying no some so me for basho me so bekan okay kwaku emre no beso a unyansa inti ema bibi edini kuchi ne America nyina ni titia ne kese no nyina ne se enra eja me bo adwuma o London bo hospital ye adwuma ho na me yimi phone na mpese eja me scan na me hwe ne ekoso na me hu ne ekoso Ghana to be frank with you na enyame de like I was down okay but me pon adwuma me ti kwaku young brother kwaku kasa yes minyanyu ko say menya fufu bi kura intine meka nyina ne se obenyansafo unyo oba sabi wo ye panimu a na adwemu do a asochen no ebose die kura no ebeba bi ko ne nase ebetwo eno na ye brother nyame afa no so ayen na ne ye ka nyina ne se yemu bi no ye don o ma medodo intino the we are ye de ya very emotional passionate ye di akoma ye di die no gochi mama kan se mu we na kwaku en kan che na mama no hu how people love his man issue ni di ka bae no me sorry anopa bia me bompaye I never thought of it many ba me ho so na me bompaye mama akusi asewa wow inti yes I'm saying no then there are millions of unseen people who are just like me yes almost bompaye mama me inti people don't know millions ya omo akoma eya akoma kan edi maame no echi enenensem na me di minim say a day of reckoning is coming nobody when that day comes onyankopon ensa no obie ni hono obitim di ato ho na me di minim say maame no nyankopon be hyenan monyam why is it good it needs to pass through fire to be refined intine meka nyina ne se kwa kunyame nhyiraw sasro chene bae no ubi ginaye because me enra me boto pa no me ye adwuma nyina no na chese me hunyem ye ba me tell voice say and yes so from my iMac and your laptop desktop yi kakra arechechere intinyame nhyira pa wokọ akache o ma ne say ne ma doso that's right kwaku muna mo be no but yemu bi enim na dimension na da enso the way am do ma me no se mi hia no a menim ne enka meye but me dey menim say those who fear God will genuinely love this woman man the use different phone my Android iPhone users no problem yeah that's nana nyami shaw say why any titia e dia amaye nyami shaw be pacho in term pa because me person obi atimi kan bibi very first na mo message emfama kwakuno fama me how much adofo mo dono ti mu ba na ye ntiemu na unya bi so aba na eko nana ya pacho na akasa Gucci. Me na make us. No, me patcho me about Betty. Me de a friend say be ba be high wa ha ho. Na ma hwese metimi ahun kofo apeke omo because nkofo say omo request ba me hu omo. Because yes there be omo request but say ye nipa 6 na wo so a emfa because me use desktop no nti e fa nipa 6 pe. Ma send it done. I don't the only one to send the phone no say iPhone dia obenya that issue no.
iPhone the obenya that issue no. Yeah. Okay, but yanko Betty yanko. Quick why right? You quick mind not just. Okay, but mate. Bra ko mechia mu nyina. Obi ajo. Me de say na ma be miti bra kwaku a. Me mkra mpesa me de ma na ode mama me say. Ye fra me amaje mfa me wo UK. Ma wo ba de ato. Hey. Ba bia. Me de ni din nyina ato. Hey. Mpesa o ka kire ma. Kwaku na how they take note pa. Wanya nana bi wo UK. Antifa. Ko konya 6 months. Me de na to no. Wow. Enti ka kire na mama me bo me din ni kire no. Last me try ase me nya no te no ti na mbaye. Oh wow. Bra ku ya do nya me nhira won so no nkran sha. What de ahye ma. Na wa no kasa cry te yen so me akoma to yem. Nya me nhira pa no ma kwatete. Oh say Andy. Nya me shout. Oh Betty nya me shout. Okay. Auntie Betty. Oh me oko. And the kwaku mess no e won imbo. Obi ye betwa ha kra ma e dia ma. Yanko bium Nana May, we do hini me pa. Yanko, Nana May. Yeah. Okay. Okay. Me so kakra me pesa me ka kire kwaku ne se. Idi Nyankopon din da wase. Na ewra me hwe video no. Me re ho pa bi be. Nana Ima Gladys me fa wo. Wa bra ya che. Yanko. Eduane mpumenti mi endibi. Oh. Na me bie phone no na me hu say wa ye voice no. Na sa voice no ebla esemu. That's right. Na odo a na wo voice ni mu. Any to me a na wo voice ni mu no. Eka kuma ankasa. That's right. Inti ye pesa ye ka kire ne say. See. Ye danase. Na nye ne maame nko ne do. Akiboy nyamisha. Ye nyina so ye do ne bi. That's right. Ena afen so onka nkyere ne maame se. O ma bibia ha no. Na edurumre bi a ana atamfo ye se o modi nkonim. Na enso no wa wo ba be di nkonim no. Ekire no wona ne nkonim dim ne ye wodia. Me pese me kan bibi kakra bi me suade kakra bi afa na nkofo me suade kakra bi afa ne nsem na obeka ye no e ma mehu se edumre bi a na nkofo bi di bibi achi na samuaye bi e ma anade aweho baba asem obeka ye no ahye ye nkuran asa apagya ye bi nti e beda na se edana sepa Nyankopon hira no na won koso ho a won fa kakra mra why obeye pa nyamisha nana God bless you. Mum follow page ni so e man nyamisha yes yanko Joyce nana okay Joyce pacho with me akasa tientie mu a meda say Gucci nyamisha bebre ene watie fo no ahwefo pacho am sister inti ya no apeke no problem me pa why na yeah that's it. Edasi Gucci nyamisha wahwefo obekasa mame obekasa ayin yenko mame Joyce Gucci nyamisha wahwefo no watiefo awiase wa ha obapa akosia sewa mame oba Yesu ene wudin ne ye ama wo ye de ensema wo ma ye wo wiase afa na anyinara ye kan de kiro no se mame Awurade Nyankopon wo ma wo moma so enye din nche watamfo no womma watamfo womfa watamfo nya wonna so entiatia so Awurade Nyankopon mo ho ban twa wo enfa ne mogya de hye ni twa ho gya fadum fama ye eno ne yesere Awurade o Awurade ma wunsu amanum nyinara maame enye wo gya wo bie wano enye asedan kwana esense wabatan no wakoma pa na wo de do mani nti no we kire se wo ye obatampa onyame nhira no nti nanim enkyere wo na baabi a begina bi Awurade ma wutire so nche watamfo ye da Awurade Nyankopon asese wa ye okese amen nyame shao mame nyame shao okay yanko Tilly Gucci anochia woni watiefo nyina Femi Tilly me kasa free New Zealand so kacha mama said ye doni bebre anopa me de me ko school na so me se metwen na makasa ansa wow enno ye te o voice no mani je na me reso asa ho mi sui but me de nyam manya me wo
nkranhye a wode bɛhyɛ wo maame wayɛ adeɛ Awurade Nyankopɔn nyɛ wo kɛse na madeɛ baako paa ne sɛ mesrɛw kasa kyerɛ Kelvin ɛne wo maka ne Tili yes so o message a o de ma maame akosua ne hia pa mesrɛw yes I bet divert creative mesrɛw why pa chow na mesrɛw ko mesrɛw ka kyerɛ mama sɛ yɛ dɔ no na ɔnka na koma nto ne yam na Awurade Nyankopɔn wama ne nkunimdie na da ne pona no a ɛnkyɛ yɛn nyinaa yɛbɛbɔ se ni ye Awurade ayɛ nti deɛ mɛka no na Awurade nka obiara ho amen thank you New Zealand for oyima ba kope oyima nkaza upo to say ye call Pacha obako bra na ho te say o bo adwuma ye that's ye that's ye bra kwakupon we de ye de Nyankopon din da wase pa bra you have no idea say o message no send yes ya wa ye nra go how are fair mu maami achita wo maami achita afo I pressure I buy a sonnet as how I come easy. By a tail voice, you know, you have no idea. Stand you see, because brag which the winning. So why I'm a son platform come again. Actually, or more tata, yeah, mammy. Ne drew baby, I send you people life and I say I bet you a go say any part more command crown and macra and pon tiny chino. Now, we are not what Busan who say, why are you doing this? Because who maame ne bia ne baby and bibisa nti na make us ade aye bre ya be no I encourage you mu bia ma ye hu say nya say ye maame no ne maija ne mu ana bibisa na emomo no there is time for everything when hu say ade no nti ye da wase pa ye da wase say wa be encourage you say why bra nya ko nshraw na koswa boy wo maame achi dom na say wo maame de say ye ne ma bebre ne nananom bebre nti no ye da mase wate ye da wase say wo ho no me de maye maame obi nkasa. Thank you Oima enkasa pacho Oima enkasa me drop on ya etimi enche ye de ha no ewia no 7 minutes yes near the nina ho na ba wie yenko ye maame eye na nine ma Gladys wa request ya che maame yenko Mama yo ya juso kwaku mana oko hapa anti ye nche 9 minutes countdown neko ti ya monitor ya kwaku pa ne line ha no ase nse ne line ne me did na me na bonyo ma o ma oh wow so shidem nyam o sasa wa oneno etino na wala de break na mami unkwa de oba bi ma ebesa avatar yenko mami safre yi bi o line nye kra msenya mi adom ho ye se de o maame ni PSFo ne nananom chese ubia ho ye no saa na yenim se oso ho ye enumre de ye kan se nyame nshira o maame ye fro mu mba nshira o maame na omo ne ho ban onfa na taban kese no etwa na oni na busua nyina nhia eno na yesre mama ache mama se ne ma ye do no bebre nyame nshira mama ye da also asipa countdown ni guso e cause nti 5 minutes to go. Okay, 5 minutes to go. Akosia. Akosia to say. Amiadomo. Namonswe. Oh, nyamiado. Na hope. Me ministry. Aye. Because Only man. That's right. Mati. Okay, ladies mad. Yeah. Now we do say they be yes man. Yes sir. Yes man. Fine ka ugane. Me be say obi e say minimu pa na o ko say ye ji. Kasa you. Me srewo. Me so de ka me say to say the enuam bebre maka no. Yes. Ye bra kwaku wa ya de. But to say the nankofo kasa ya on tan kasa. The kasa na obekasa when is needed. Aye, but wakasa yeah.
right time no na afin so on share ne maame ne nua ma ne nkran o ma ya ade ntene so on fro kra no na omo ma ba so eno bua te say because nkran no omo ya wuwu o ma brochi ne so obu o ma ba so a na eye omo de ntimisre no de ne nua ma na ye so on fro wo mu na omo ma ba so na me se ma o maame de me nim de me ka me se de me hu no May 27 party ni ye me drive for 5 hours because I'm pese me hono magina ya me godmother it's me ko it's na me drive for 5 hours ko no na me ko ya oh ma me is so lovely wa be hu ma ko se wan be the man be see ya na obi so akabi nyamisha why nyamisha 3 minutes. Oh, 3 minutes. Any mpacho money tell my why not ewa hey yeah wo die and ye wo die yenko ye wo die mpacho otiminka okay on your ready Pacho mute. Mpacho am good evening. Good evening. Me pacho me bra ba ko pe no me bra so de ko. Okay. Me pacho na me still where you know the mama me yura ko ba mani chema o. Ka che ma se ye do no. Se ye tu ya tu me di e frɛ me o ma mi di ne obi de frɛ me. Akosia se wa ba. Na akosia se wa be se abi pepa. Ndi su ba no me su me pe kibi. En to ka che ma me se me chia me do no dodo. Mo ndi ayre ho nyame okono eye nyame ko. Enye ono ankasa ne ko. Nti edu tama nyame be kasa. Obe kasa me wiase awoso. Nti ka che ma me se me chia ne pa. Nyame nshira ene adom ene me chia ma. Amen. Okay. Yeah, mommy. Na no kasa. Yeah, mommy. Glad is you know. Asa banti. Yemfa ono na yenko. Okay, mpacho. Yenko. Esruhanum yenhwe. Yes, sister. Beyonce. Okay. Hello. Good evening, everyone. Good evening. Kweku. So we mini apeni so ye mini aketua. Nyame nshraw. Yes. Odo aye de wo ma ye maame akusia sewa. Eno abi ne de ma. Yes. Na waye PhD ekuni nyina abegina wona. Nia me pese me catch on say show hoden. Nia mashre bia no. The wo UK hanko a inbox so me. So wo United Kingdom pa. Me connect to ejuma. Ubebie enjuma na o maami ko bie ni o papa ko bie wo Ghana ene nti no ase omo twene abasa no metumi a promise so say ubebie bi wo United Kingdom ha memma wo short information okay na die bia o maami e hwere no ye pensembo wo de 1 year pe every ama na bro so manipa bi sa say ade wo be ye adwuma ben wo krom hanom enua bi wo krom hanom a ye crofo bebre omani ni so ba kwa ekusa wo United Kingdom ha me see inbox so me shia na me fa wo nko school make sure wo de wo be ye okay adwuma wo ma me abre for all this year e ya hwere ne sa ama Ghana ye da yenda da ye so wo bompa ya na wo be mu chese wo ma me onya ordinary person ba esa say wo ye ne first fruit no me pese sa enyonyam no ebi ba wo na say bibi kra esia wo sorry na wo kasa omo wo Ghana sikafo ni nyina no you bullshit them because when the pounds is talking everything will go down it is say wo UK hanko a unless wo ni UK abaso wo United Kingdom ha you on your own time at the time be a to be a link me na me no be share okay na me be and you I will set you up a wunjuma ni be wo krom ha enye Ghana mpo o ma me be round o be dan different and I can see you are young you can do it more than even the o ma me aye
What? Anything I'm a force so hard no money. Nyame shroud. No more mobile. On pa won see. What? Amen. Bye bye. Bye bye. Amen. Okay. God bless you. Yanko yamame line drop here nti yanko na enipa no bebre yi but mre ni nti no no e be form say ye the next program. The next one okay. Omo ba just chip something. Me ba cho ye nti ma me Say me line ye. Na I say the oya line ye mre na so nti mo so no wie pe nti na de meka che kwaku ni say onyame onhya no papa na nsem a ode maaye no minim se onyame the glory kese abre no onyame de onyame kese abre kwaku pa eti kwaku nyame hwate eti muno so a meye ma o maame no na hima glass mesra mo nko me bayo mu na mo kwetwetwe mo no na mo fa bi enye dey entututu mo ayi ne so wate na hima glass mo ye follow no so say se no pia me to bi ngwasa da na munyam Munfollow ya mami maybe day you call launching you call launch to no me dey just be £5 you'll be the $100 me nobody 20 other bet me anya some kitwa abasa say wa your drum ne wo lock so that's right enti mesra mo nyina nyum no bi wo so de tugwase da na munya One to say na danishira because onyame kafa kosu asa wa hono eno ana bedai ebebam eti kwaku yeah mami lie obi afre no SSM okay nyame enhira ya mami yanko eye Miss Pate is it Miss Pate okay Miss Patel okay, Patel. Yes, I say they're fighting in Tiamay, and they say na way India food. I done India by force because I'm out for chase here. And they say they are done India. I dear, Namisha papa because I'm not yank near you. No, I'm be say we pa and not then I'm way no. When they are Juniper baby, since I did not yet. Nanka ye kasa but they may catch the one say and no I said we see pie no watch that dog because be makasa wo pene maami asem wa nya asem ketwa be ma kasa wo done maami a nya asem ketwa and no watch that dog they may can say UK hani Germany de minimum de ke be wo maami ntiem enu nua maamo na wo maami ne mre kakra aka wanenimu no onfe enigie pa na o papa ti ase no ono so no do because ase ko akupon woni me manyi na ono ko do bonyo ma chese na da na koma so that's right nti mama me enna wakoma so papa na nenje o ma me ni beje no betena ase acha e begina mo so ti no ada mo sebu ye mo je ye nkwa onu nua ma mo je ye nkwa pa me da was pass matonka yes okay bye glow ye nnuanum bebre but emre na so kwaku ya holding up a che enti yesrem I always think emre no be ho and I'm so me tie na me time glow na thing ai ye kotam ko pa ashimi oh nyame adomo Gloria Kasana Gloria Nkasa ya na oh I wish I for me chia obi a nyankopon chia obi a ye nua be ma de tani na bra kwaku nyankopon chia wa amen no that's hey Gloria o tienka aso Gloria o ye peace na so me no pacho eba fe de eba pacho the American say me chia obi a na bra kwaku wo ho ye Ghana for na ye pese ye hu se ebia mami ne ma no omonele wo good communication but when you go to the back door bra kwaku ne mami omo living normal life they are omo living omo life normally but who says see and mami abe social media person
enti brakwaku be kasa ye no obi ani age eye saa na tie enye se bi a bra ye ne brakwaku ye se hu ni wo ma me nye communication wo ne no ma me wo communication na mudi mu nkomo 24 hours am wani je mu ho but di ama na ya kono na asaye fene se wa ba be ye ne publicly we try oda wo ma wo ma me simply because o ma me asesi ano wa be ye public figure ediama ewiase nyina ogina o papa anem o papa se kwaku pon wo ne mema nyina that means kwaku o papa do enti de wo ye no endra no a kire odo sonko a wo ma o papa ene wo maame nyankopon enhira wo senior erade onye wo kese koso a na kire wo do e wo abonten a kire wo maame na die be ka kire wo ne unuanom ene wo maame ne se nyankopon onhyemoden na emre papa e wo ho e da yanim e twen ye nyina guchi medase nyamisha go nyamisha se yebeda adofo nyina ase pa se hane de kwaku besi na ono so nyamre na me amimu so beti nyamre me cashews me hear me cashews time aso ese me kope cashews egum botom enti nyame enhyam na onye mu kese kwaku we de kafra say I hold you up but na say de adofo ani age no omo hunu momi wo mu prekupe ti na ese me mo kwan no so ensem bi a ompese omo de kamami momi gino mo anim a do me ka che no omo de fa so na oso de koma momi ema wo mu nti nyame hyaw na onka ho in fact said the adofo bebre edi kaka no said the enra voice no pie no e chese e shinkran na etwa enomo bebre na e free downtown e ba ni nyina na e kate hogui e mankofo enya ahoden foforo nti mekoso na makacho se koso abere bia asbe bema ana piesie de gina brane ma momi neta na chi e obibia mu said the oye no a nyamisha edasi Obia one started with us no me finding in that me page at the when it comes yeah, one fakra don't worry. You bit my cat on. It's Jerry Kwaku. Yes. Thank you, Pachoa. Answer na ye papa, ye nua bema, ye bibia, ya de nyina. Ye Mrs. Akosia fosu, ne ba panyini. O kind difo, a odi hyen ne kan no. Ebe kɔ no. Yebe man enyum baako na mom no meka se brakwaku nyame insure pa se yeto ato adwene ne yeto nsafrɛ wo utimi nya ebre ede beka ye ho ede ye twetwe nko na adofo no mu bi nso so ma 1 or 2 se fama mama yebeka ne se nyame enya wo kese na onsure wo pa me sure de auntie ne okan no be bia wo bia se wo UK nko ade a you can contact her. Now you take it from there, because I know say nyankopon ebema wa yekese kopem se obeye kese pa. Na Gucci wini family ni nyina so ba se ha o. Hey, omo wa se Akosia whoa. Omo chamusa. Really? Wow. I might stop it. Wow. Se training ba. Okay. Se training ba. Se training ba. Eno title ni ade ya. Kwaku ya da sipi pato ebe kasa. Se training ba ni title ni ade pato wa uni nyum no. Se enye kwamini eno na na ebo na elia ono. Ena ni ebo ni. Eno na ena me boy no. Old one. Okay, upe old one. Upe old me here. Eno ni. That's okay. Akoso ya nyamisha wai. Okay. Don't show bia. Okay. Eye nana ya epe old one no. Ena abontine yefa eno enko. We ni old one, we na trumpet no. Nyamisha mo anaju boja yebesa hia.
you better try analysis. So the analysis paralysis, no, you better say, bro. Nyami sham nyam pamacho. I wish I can meet my phobia, but it's been body go good to that extent. Why are there pa? Me said that I'm body shape. I'm a big band. Mom find chairman where to me about what. Oh, me who chairman, me who I cook a donor posia. No, me that person, but not said it is why. Originally, no, Nana. I mean, Samina, thank you, my master. God bless you so much. Oh, mm. ah, ah, oh, mommy, one man too. Oh, mommy, I'm man too. You're poor, mommy. Oh, I can about phone. I can about phone. Oh, Kafra. Oh, I listen that day. I'm with you. One to see. Oh, Anna, do you ever? Anna, do you ever? Okay. That's it. That's fine. Bye. Martin, I go to Anamisha. I guess so. Thank you. Please. Nana, oh, yeah, the trumpet in the beba. Good, come on. Modesta, and I do what that girl say, a good deep, bear 230 or 230. Thank you so much. Nana, your trumpet neighbor, one more. I need the diabetes. Japan, coming some. Say, Andy, thank you so much. I for you that the move back to me. I oh, and I'm yo. System, no. On my end. I'm not going to see any. Oh. Boss, thank you, Mami Sewa. Thank you so much. Let me stop you now for making it possible. Gloria, thank you. Don Dada. Thank you for the gift. And I'm a juice that. Let me show me now. And I don't know, Nana as well. Okay. Yeah, I'm okay. Oh. One said that. Come on, pam, 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 pam. Hey. Only vita. Oh. Our program members, dance with this music. Dance for the Jumla. Dance to that tune. Thank you. Oh, God bless you. That means so. G importance in the booty. G Ubo and to say thank you for coming. Oh, that it. Where original tune no? I saw no here remix. G Winnie Massa, G Winnie Massa. Where sure so wait me boogie. Capo Madrista in the building. Capo Madrista in the building. Capo Betiao. Tamisha. Oh, G import. G, ultimate sa. Sorry, stars lead the video. Sorry, yet said, your friend is saying, my Sarita Coco. I see made in Ghana.
Oh, Tracy, me komba, why? Wadaruma. Tracy, Wadaruma, mami kombra. Ana, I mean, okay. Okay, me as a meeting Ghana and with oh, me as a with me about. That's how we prepare in Ghana. Ebon, and Ebon. Thank you, man. Apple. Thank you, Wahini, Mommy. Mami Yaku, thank you so much. God bless you. Tracy, me bo going in Ghana now. What I want to be so. You see, wait till I will do now. Thank you so much, Lord B. Living God salute. God bless you. We might say, I'm sure. What Bugia Manafe, or support to program Manafe. I'm sure, and will be out by it. Oh, every year pass it. And then Bugia in your opportunity. But, you know, it is what it is because of time factor. Mufan Chemi, Pama Chow. Oh, T baby, you are late, Papa. I'm leaving Ghana. Oh, Madua, you're welcome. Ooh. Ooh.